Dragi prijatelji, dobrodošli na naš kanal Skillful Hands Spretne ruke. Ovaj video možete naći na našoj playlisti Fizioterapeut vam preporučuje. Ja sam Anastasija i u ovom videu prikazat ću vam kako da se oslobodite bolova u lumbalnom, odnosno krsnom delu kičme. Kičmeni stup se sastoji od 33 pršljenova i to 7 vratnih, 12 grudnih, 5 lumbalnih, 5 sakralnih i 4 kokcigealnih. Između dva susedna pršljena nalazi se međupršljenski disk koji ima ulogu amortizera pri pokretima kičmenog stuba. Najveće opterećenje i oštećenja nastaju u lumbalnom, to jest krsnom i vratnom delu kičmenog stuba jer je kičma najviše pokretljiva u tim delovima kičmenog stuba. Bolovi u lumbalnom delu kičme, odnosno krstima, mogu biti veoma jaki. Ponekad se javljaju povremeno, ponekad postepeno ili naglo i vrlo često se ponavljaju. Skoro 80% ljudi, barem jednom u životu, su imali bolove u leđima, pogotovo kod radno sposobnih ljudi u srednjoj životnoj dobi, posebno kod obavljanja teških fizičkih poslova i onih sa dugim sedenjem. Najčešća oštećenja su na međupršljenskom disku koji i starenjem trpi brojne promjene. Kako kičma nosi veliki deo težine čoveka, opterećenje dovodi do pritiska diska na odgovarajući kičmeni koren. To je mesto odakle polaze nervi iz kičmene moždine. Zbog toga kod nekih ljudi bol se širi duž zadnje strane noge sve do stopala i tada govorimo o lumboišijalgiji ili u narodu o išijasu. Pored savremenog nezdravog načina života do poremećaja u lumbalnom krsnom delu kičme dovodi i prekomerno opterećenje kičme, fizički napori, podizanje teških predmeta, savijanje, saginjanje, iznenadni nagli pokreti, dugotrajno sedenje, osteoporoza, gojaznost, slabost leđnih mišića, hernija diska. U akutnoj fazi kada je bol veoma jak i svaki pokret je bolan, potrebno je mirovanje i ležanje u položaju koji najviše odgovara bolesniku. Svaka promjena položaja povećava bol. Važno je što manje provocirati nastanak bola. Ležaj mora biti ravan i da se ne ugiba pod težinom tela. Pri leganju u krevet pacijent priđe postelji, okrene se leđima, malo savije karlicu, dođe u polučučanj, osloni se šakama na krevet i sedne. Zatim zategne trbušne mišiće, spušta se bočno na lakat i rame, a istovremeno podiže potkolenice i stopala na postelju, a kičma je prava. Ustajanje se obavlja obrnutim redom iz bočnog položaja, istovremenim spuštanjem potkolenica preko ivice kreveta i odizanjem ramenog pojasa osloncem na lakat i šaku. Iz sedećeg položaja, oslanjajući se šakama na nadkolenicama, polako ustaje. U postelji pacijent može zauzeti onaj položaj tela koji je za njega bezbolan, a to može biti na leđima, na stomaku ili na boku. Pri ležanju na leđima stavljamo jastuke ispod glave i ispod nogu da ugao između nadkolenice i karlice i između potkolenica i nadkolenica bude 90 stepeni. Stopala su opuštena. Pri ležanju na boku jastuk je ispod glave, a drugi jastuk je između nogu, a noge su savijene u kukovima i kolenima pod uglom od 90 stepeni. Pri ležanju na stomaku
Jastuci su ispod glave i ispod stomaka da bi se smanjilo udubljenje kičme u krsnom delu i ispod potkolenica. U subakutnoj fazi, kada bolovi nisu tako jaki, može da se počne sa laganim vežbama u krevetu u sedećem i stojećem položaju, naslonjen leđima uz ravnu površinu. Vežbe obuhvataju zatezanje trbušnih mišića i ispravljanje lumbalne, to jest krsne krivine kičmenog stuba. Na krevetu, u ležećem položaju na leđima, sa savijenim potkolenicama i osloncem na stopalima, ruke su pored tela, 10 puta zatezati trbušne mišiće do granice bola i opustiti. Iz četvoronožnog položaja sa osloncem na šake i kolena 10 puta zatezati trbušne mišiće uz naizmenično opružanje leve i desne ruke pri zatezanju stomaka. Iz istog položaja uz opružanje ruke i opružanje suprotne noge 10 puta zategnuti trbušne mišiće. U sedećem položaju 10 puta zatezati trbušne mišiće uz naizmenično podizanje jedne ili druge ruke sa malim opterećenjem. Istu vežbu uraditi 10 puta u stojećem položaju, a leđa su oslonjena uz ravnu površinu. U hroničnoj fazi, kada bolovi postanu ređi i slabog intenziteta, rade se vežbe koje će pomoći da se stvori mišićna potpora za zaštitu lumbalnog dela kičmenog stuba. Vežbe se izvode u ležećem položaju na leđima sa savijenim kolenima. Svaka vežba se izvodi 10 puta. Prva vežba. Obuhvati se koleno jednom rukom sa strane, stopalo je savijeno naviše, a druga ruka fiksira drugu nadkolenicu. Savija se noga prema karlici 10 puta. Ista vežba se izvodi i sa drugom nogom na isti način 10 puta. Ista vežba se izvodi sa oba dve noge zajedno 10 puta. Sljedeća vežba
Iz istog početnog položaja odvodi se noga u stranu 10 puta. Ista vežba izvodi se i drugom nogom. Posljednja vežba iz istog početnog položaja izvodi se jednom nogom kružnim pokretima u kuku 10 puta. Ista vežba na isti način izvodi se i drugom nogom 10 puta. Veoma je važno da sve dok postoji bol potrebno je izbjegavati podizanje teških predmeta, iznenadne nagle pokrete i neudobne položaje. Uvijek je poželjno zatezati trbušne mišiće pri hodu, sedenju ili fizičkim aktivnostima. Dragi prijatelji, ako vam se svidio ovaj video, vi lajkujte. Ako vam se dopada naš kanal, vi nas zapratite i preporučite naš kanal vašim prijateljima. Vidimo se uskoro u novom videu.